Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Kua waitohu kirimana te kōmihana o ngā reo take o kānata ki te reorirangi o te hiku o te ika. I whakahaere karakia I Wainganui o kaihau me kai kohe I te Anei kia wātea e te ara ki ngā kaimahi kia mahi rātau I wā rātau mahi I te roto o Āperira. Kua tīmata tētahi rangatahi o ngai tūhoi ki te whakaemi ake I ngā waiata a te iwi o tūhoi. Kei aku rangatira tēnā koutou katoa, Karere matawā atu nei a te karere ki o koutou I tēnei hui nui whakaharahara I te whare tapere nei o manukau I tāmakima kaurau I tēnei rā. Ko ia ko te hui manga iwi take o te ao, hei ata wānanga I te pānga mai o te mate pukupuku kia tātou. Tai hoake nei ka kōrero atu au ki te pou whakahaere I tēnei o ngā hui whakahirahira nei. Hoi anō, hei tīmatanga kōrero mā tātou. Kaua e whakahōtaitai, pauri atu kia mahi mātau I te mahi. Koe rā tā te kuia nei e iwa te kau mā whā ona tau tā Anei Martin. Kua aua atu te wā e tatari ana kia hoki anō te mauri ora ki te roto o Ōmāpere. I whakahaere karakia I te marae o te aranga hō I Wainganui ia o kai hau me kai kohe I te atanei. Kia wātea I te ara ki ngā kaimahi, kia mahi rātau I wā rātau mahi e hoki anō ai te roto ki tōna āhua ora o I reira a Harata Brown, Anei, tāna pūrongo. Te kuaha runs from that area there down towards the waterfall Korotangi. He prene ka hore anō kia whakamātauria. Motu tātari for our design. Engari ko te whāinga matua kia mahia te mahi, kaua e noho noa. Tata te whā te kautau au I tatari ei kia whakatikanga te roto neki. I tāti mai te taku matua a Huarere witi kauwhata I he tarahiti te tuatahi. And 1955 I tērā taima ko rātou. So this is the first phase of a 5-phase plan. Our design is the Motu Tatari. It's a filtering island, and it's made out of rocks, sourced from local materials. It's also has a gabion structure, a wire basket in the middle, which will hold earth, and we'll be able to plant tikoka, korari, all of those types of filtering plants, taro and all of those sort of things. And the idea is that the water can flow through it. No re aku tupuna, tiro kawake mai ki roko tēnei moko puna. Tau mai ai ngā kārangatanga maha no ngā tahataha o te roto ki te whakahoki I te karanga o te rā. He tino tau toko o ku whakaaro ki tēnei kaupapa nā te mea, ki te ora tēnei roto, ka ora te awa karere I te roto nei ki utu kura kātahi ki hokianga. Mā reira, e oro ai tātou katoa e noho ana ki ngā wāhi katoa ki Wainganui I tēnei wāhi ki te moana. Arakau ke tino ora ana te wai e utukura. Engari a Martin neina e te waitangi neina. Paitanu ana te rere o te wai e kona, arakau no e kino no. Engari tēnā pēr, ia neina ka tīmata I te mahi e konei, ko ka kore ano hui ke e kino. Te roto o Ōmāpere, he pātaka kai o nā wā engari kua natia e te paihamu e te algae bloom. Iai ana kua huri te aro ki te whakarauora. What we're trying to do is we're trying to filter it before it discharges out of the lake. I think it's really important to us that we start by working with our own people on this issue. So if they work their way up the river, we can work our way down the river. Mahi tika ana, ko kōreronga ke, ko roa ke. Nā kōreronga o nā plani o te wāhine o te roto. Ko kite ki ana hau, e pēha e hoki muri ana nā paru e hau mai ana. Hara nā paru I tangata, nā paru o nā pāmu. Hora inga mai ana ki roto te roto, ko ia ina ka kore ano e hohonu o te roto nei. Pāpaku noheo. Me te mōhio hoki ko te roto he roto kei raro I te taitarara hui Māori. Nā whai anō ko te tarahiti whakahaere Māori e kawe ana I ngā mahi.
Koe tēnā te take hari ni ki au. Hore warena pene, rire o te ona uti i te runga rawa i te harani, ko tāti ngā mahi o tēnei wā. So ko hari au ki waku moko puna, ko wāhi, ko hoki mai ono ki te kaukau i te roto, e nā tika te roto. Ko whakanui a ngā mahi a te tarahiti mo te whakarauoratanga ki tā wāhi. A ki konei iai anei, ka kite i te whakatīnanatanga o te prene. Harata Brown, Te Karere. Kia noho tonu ki te tai toke rau, ko waitohu kirimana te kōmihana o ngā reo take o kānata, ki te reurirangi o te hiku o te ika, kia kotahi ai te kōkiri e ora mai anō ai ngā reo take nei. Kai taia a Harata Brown e tatari mai ana kai tōna taha, te tāhuhu rangapū o te reurirangi o tira, tētahi e whakamahi ana i ngā hangarau o te wā ki te whakaora reo, a Peter Lucas Jones, kei a kōrua te wā. A tēnā koutou e mātakitaki mai nā kei taku taha i tēnei wā, ko tēnei o ngā rangatira te tumu o te Heku Media, he kaitiaki hoki koe kei runga i te puari o whakaata Māori, te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori anō hoki ne. Nō reira he mumu reo koe mo te ao pāpāho Māori, engari kātahi anō kātau tētahi tira motuhake ki konei ki roto o Kaitaia, ki tēnei kura o Puke Miro, whakamāramahia mai Peter Lucas Jones, he aha te kaupapa o tēnei rā. I haere mai te kaikomihana o ngā reo take o kānata ki te tūtaki ki ngā iwi no tēnei kāinga o Kaitaia, ka mutu i haere mai hoki ki te haina i tētahi whakaaetanga. He whakaaetanga a whanaungatanga nei, ka tūturu i te whanaungatanga i Wainganui i a mātou, o te reo irirangi o te hiko o te ika, me tana tari, ara te tari o te kaikomihana o ngā reo take o kānata. Ko Dr. Ronald Ignace tana ingoa, ka mutu he kaumātua e tino matatau ana ki tōna ake reo, e hiahia ana ia ki te kōrero mō ngā mahi whakaako i te rorohiko, ki ngā reo take, e hiahia ana ia kia whai wāhi ia ki te kōrero ki ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiko o te ika, mō ngā mahi kua ha paingia, hei oranga mo te reo i te artificial intelligence. Nā reira, koia tēnā ko te tino o tō rātou haerenga mai ki konei, ki Kaitaia, me tō rātou tino hiahia kia puta mai mo tō rātou reo take, me ngā reo take katoa o tērā taha o te ao. E hara i te mea, he city, tēnei taone o Kaitaia, he wāhi kāinga kipa i te Māori engari, mehe mea ka aro ki te taumata o te whakaako i te rorohiko me pēhea te kōrero. Ko koutou kei te taumata tike o ngā reo take o te ao. He hai pērā ai e aha ana koutou. Ka mutu ki taku nei whakaaro i pērā ai no te mātatorutanga o ngā kuia me ngā kaumātua i konei. I tino mātau ana ki te reo kōrero, ka mutu i nā whakaaro tātou ki te data science, i nā horekau he raraunga, horekau he data science. Nā reira, ko te mana raraunga ara te data sovereignty, tētahi o ngā kaupapa tino nui. E toru ngā wāhanga o tēnei momo mahi, tuatahi ko te compute, tuarua ko te data, tuatoru ko te algorithms. Nā reira, ko ēnā mea e toru, ngā mea ka whakamahia. Ka whakamahia e puta pai ai ngā hua e hiahia tia ana. Kia mahi hoki e nei mahi i roto i ngā āhuaranga ko whakatakotohia e te iwi. He mahi a iwi, te mahi a ngā reo irirangi Māori. Nō reira, aha koe e hara tēnei i te taone tino nui, pēnei i ākarana, pēnā i pōneke, ko te pai o te hua. E puta ana i ngā ringa raupā, he tohu i te rangatiratanga e hiahia tia ana, e hara mō mātou anake, engari mō tātou katoa. Kia riro tonu i a tātou te mana me te tapu o te reo. Me te mea no hoki tai mai tētahi tira, hara i te mea ka noho nahe anō ki konei ki Puke Miro, no reira haere ana koutou ki hea e pita? Pōpō, ka haere atu tēnei rōpū ki te kāinga o te kao. Nā te mea he rereke te kura a iwi, he rereke anō tō te kura kaupapa, he mana āhua ake anō tō tēnā kura. Ka hiahia hoki rātou ki te titiro ki ngā mahi
a ngā reo irirangi Māori. Me te kaha o te iwi whānui ki te whakamahi i te reo irirangi hei kawe i ngā kaupapa o te wā, hei whakātu hoki i o rātou whakaaro ki te hunga ka whakarongo. Nā te mea he data hoki tēnā. He data hoki tēnā e puta mai ana i ngā mahi reo irirangi marunga i te kaha o ngā iarere. Nā reira āpōpō, koia ēnā ko ētahi o ngā mea ka mahia, ka hāpaingia e tēnei rōpū manuhiri. Ka haere mai i kānata. Peter Lucas Jones, tumu o te reo irirangi o te hiku media, tēnā koe. Tēnā koe harata. Ka pai e mihi ana kia kōrua, he kaupapa reo take tēnā, he kaupapa hauara take tēnei e tūnei ki tēnei whare i tēnei wānei. Kia hatia, e te iwi tērā tētahi kai waiata rangatahi o ngai tūhoi ara tāne kaha rangi, kei e whakaemi ana i etahi waiata. Kia ea he kōputu kōpai hō e hāngai pū ana ki ngā waiata tūhoi. Mai ngā momo waiata pūoro Māori tai atu hoki ki ngā waiata tawhito o tua whakarere. Ko te iho matua o tēnei kaupapa ko te whakarauara i te reo maroto atu i ngā mahi puoro kei a te o Kiwa McLean tēnei pūrongo. He kanohi ki te he reo rōreka, e aro nei ki te whakaemi kōpai hou. Ki te whakarauara i ngā waiata o tūhoi. Waiata whakatangitangi mai, waiata puoro Māori mai, waiata tawhito mai, katoa, he waiata tūhoi. I tēnei wā, ko te ki tēnā matua ko ngā waiata o te kauta, kia whakahokia mai tērā momo reo kia tūhoi. He kōpai mā tūhoi, nā tūhoi, ko ia te matua o te whakaaro i muri i tēnei kōpai. I te whakawhiti kōrero haumata kukui, nāna nei tokoa ki te whakaaro, ki te whakatū i tēnei kaupapa. Kei konei mātou. Whakanunu haere ana. He whakangungu ka tika i te hunga mā tātahi, kia mātua mōhio ai ki ngā āhuatanga katoa. Mai te tito, te whakatangi puoro, te rikuata, me te āheinga ki te raweke i ngā hangarau. E koira te mea nui, te whakaako i o mātou rangatai, nā rangatira moa pōpō me ki. Ka whakapakari ai rātou i roto i enei momo mahi. Te mea hei koi mātou anai Māori ki roto i enei momo mahi ki te waiata. E hara kaua tāneka hai te tauhou ki e nei mahi. Kua hau ke tōna rongo ki te motu i ā rāua ko hui ā rangi hau waiata, mā te pēne o the Lads of the Mist. Hei tāna koi nei te kōpai tike rawa mōna. Ki māua ko hui arangi, tērā momo mahi, e tāia nei māua i te whakaputai o māua waiata ki te ao whānui. Ahakoa, kei wiwi ki wāwā. Ko te rere kitana o tēnei kaupapa mō tūhoi, mō tātou anai tūhoi tēnei kaupapa. E ono katoa ngā papamahi ka whakahaere hia i ngā wiki te haere ake nei. I nā hoki rā te hia kia whai wāhi te reo o te katoa. Kārehe wā ki te whakaputa i ngā waiata, ki nei tēnei mea te YouTube o Spotify, aha rānei, e nari koira te whaina. Kia rango nai te reo o tūhoi ki te ao whānui, e ki ai he reo ora. Te o Kiwa McLean, Pūkaia. Ka te hae te iwi hei muri ake i ngā whakatairanga ko te pou whakahaere matua i tēnei hui nei, kimi ora henare kei mataara atu koutou.
E te iwi hoki mai anō ki te karere whakapāho atu nei ki o koutou i tēnei hui whakahira-hira mā ngā iwi take huri noa i te ao hei ata wānanga i te pānga mai o te mate puku ki o tātou ngā iwi take. Anei, a te karere mihi atu nei ki o koutou i tēnei whare, te whare tapere o manukau. Waimari e tātou i te pou whakahaere matua i tēnei hui, i tēnei wānei kimi ora henare ko hono mai ki te kōrero ki a tātou mihi ane ki a koe te rangatira. Tēnā koe Scotty, nō ki te whiwhi i te kōrero tahi a koe o i roto i te karere. Kia ora. Tēnā koe. Pēhea te haere o te hui i tēnei wānei. I tīmata ina nahi, koe nei te rā tuarua, pēhea te haere. Uaua, tino uaua te kipi ngā kupu kia tika ai te whakaua o tēnei tātou nei hui. Engari, tino pai mārika hoki tēnei hui. Kua tai mai ngā rangatira, no wāhi keng, mo mai ngā iwi take katoa, e tākoha mai ana wā rātou whakaro, wā rātou ki te mātauranga, wā rātou kitenga i roto i tēnei ao o te mate puku, nā te mea he ngārara tino nui i roto i ngā iwi katoa puta no te ao. He kaupapa tino nui i roto i wā mātou iwi katoa ahakoa keihea, ahakoa kōwai. Whakahuatia mai etahi o ngā whenua i hara mai ai enei tangata nei ki koe kua tai mai ngā iwi take o te ao, no e hea whenua o te ao enei tangata nei. Ko te nuinga o ngā manuhiri no te whenua moia, ko etahi hoki ngā whanaunga o te moana nui a kiwa, me te motu honu me ki Amerika, kua tai mai tētahi no Sami, tētahi Sami, etahi no Inia. Ngā iwi katoa i runga i roto i era motu, i era whenua, kua tai mai. And then maharau atu ngā iwi o ngā hoe whā o Aotearoa nei, kua tai mai hoki, kua tai mai i whakautu te kāranga i tuku atu mai a mātou a hei ahuru mōwai, te aho te kahu ki ngā iwi katoa o te ao. Tino pai. Me te i taku tainga mai ki kone, ka kite au i tēnei wāhanga o te hui, he wāhanga anō kei muri mo ngā rongoā, ngā romi e rā momo ahuatanga, whakarau ora i te tangata, ka kuhu atu koe ki muri nei ko te wāhi ki ngā kauhau. Ngā tangata e tā koha nei o rātou mātauranga, kia tāhei au i o kōrero. Nō reira, koai etahi o ngā tangata e kauhau ana, mai te timatanga o tēnei hui, takarawa mai ki tēnei wā, a pōpō anōra hoki, koai etahi, ari te mea me whakahua koe i te katoa, engari etahi o ngā mātanga kua tai mai ki te kōrero mo te mate puku. Kia ora. Kua tai mai ngā whanaunga no Canada, ara ko Talia Fefali, me whaia Leah Bill, ko rātou etahi rangatira Métis, me Cree Nation hoki, kua tai mai Canadian Partnership Against Cancer, kua tai mai te tino kaihautu o tō tātane waka, ko Professor Gail Garvey no Australia, ko ia nāna i ruia mai te kākano o tēnei hui, ia hi te reiri e piripane te tau 2020, ko hara mai ia ki te tautoko hoki. Ko atu i tēnei ata, ka hara mai Melissa Buffalo, Linda Berhen-Stepanoff, just enei ingoa rongonui i roto i te ao rangahau o te mate puku. Kua tai hoki te makau ara ki hoki ki te whakakanohi i tō tātane kuinia nā wai hono i te pō. Tino wai Māori e mātou ki te kite ia koe ki te whakarongo, ki te ia koe e rongo ana i ngā kōrero. Mā mātou te tino whiwhi. Ka tahia no mātou, kua whakarongo a Rhys Jones, no Ngāti Kahungunu, so koreko no tā wahi, engari no tāmaki nei, ka tahia no ia e whakamara mai ki a mātou, ia ha ngā pēhitanga o te climate change, e ngā āhuatanga, te hononga i te matapukupuku me climate change me rātu mea. Me ngā raru o te pakanga i nai, ko ena tētahi o na truth bombs me ki, kua whakatakoto e ia. So, rawe marika ngā kōrero. Rawe tēnā kōrero. Ka mutu e mihi ana ki a koe i te mea
Ko koe te tai o ngā pauwhakahaere matua, te kuhutanga mai ki tēnei o ngā whare, kā rongo a te manahau i te pai o te wairua. I te mahakitanga i roto i tēnei whare, te hunga e katakata ana, te hunga e huri haere ana ki te tuitui te whanaungatanga. E rawe hea tāhua tēnei hui, mihi ana kia koe i tēnā ahuatanga. Ka mutu, me uua kia ui a te manahau i tētahi tangata tā roa ake. Ia hau, nō reira mihi ana kia koe. E kimi ora, tēnā koe, ngā mihi nui kia koe. Kia kaha tonu i roto i te roanga o te kaupapa tainoa ki te mutunga, ka mihi kia koe, tēnā koe. Tēnā rau atu koe, kia ora. Wenerei TV, kimi ora, he nare, koe hoki te pou whakahaere matua i tēnei o ngā hui, pāna ki te mate puku, i wainga nui a tātou ngā iwi take o te ao. Kāti, kia mautonu mai ki a te karere, a kōko ake nei, muri ngā whakatairanga, ana ka whakarehua ake a te karere mō tēnei rā. Kia ora tātou, hoki mai anō. Hoki mai anō ki te karere kei konei, ana kei manu kau nei tēnei wā nei te hui, ma te puku mā ngā iwi take o te ao, e whai ake nei ko ngā tohu huarere. On this world, Rua Kinana, to high profit from the Huarere. Rua Kinana, Rua Kinana, to high profit from the Huarere. Rua Kinana. Told his people not to go to war. Let the white man fight the white man's war. Rua Kinana. He told his people not to go to war. Let the white man fight the white man's war. Rua Kinana. Nō reire tiwi, a koe rā ngā kōrero, ngā kohinga kōrero katoa te karere i tēnei rā. Waimari e mātou i pōhiri tia mātou ki tēnei o ngā hui take o te ao, iwi take o te ao e pāna ki te mate puku. Ka mihi ki ngā kai whakahaere katoa, ka mihi ki o koutou i mātakitaki te karere. Tēnā koutou tūrou Hawaiki. Ko te reo, te take.